Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ولحضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين صحابة التابعين والعلماء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب
يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور جل جلاله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا محيي الموتى برحمتك يا أرحم الراحمين.
والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. صووا صفوفكم بين تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعوذ بالله من الناس من الناس من الناس من الشيطان. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت اللهم سلمنا والمسلمين اللهم انصرنا والمسلمين اللهم احفظنا والمسلمين واكفنا وإياهم أجمعين شر مصائب الدنيا والدين. صلى الله على خير وعلى آله وصحبه.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهي يا رب يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم بحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله وأكبر الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافع يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافع الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم وأنت الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورد الله تبارك وتعالى على ساداتنا وصحاب سيدنا رسول الله أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها ونعوذ بك اللهم من شر هذا اليوم وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين إلى حضرة الرسول سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نمر من أصحابه شكر الله لهم الفاتحة إياك نعبد آمين يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دوكم فيها سبحانك اللهم وتحيتكم فيها سلام وآخر دعواكم الحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo dan pemirsa YMAF TV Official, perkenalkan nama saya Maulana Muhammad. Pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan memandu jalannya acara cawisan ba'da subuh kita pada hari ini. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo ini.
Tak lupa pula salat beriringkan salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, kecintaan kita, sang pemberi syafaat kita di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini hari Ahad bertepatan dengan tanggal 14 Juli 2024 Masehi atau 8 Muharram 1446 Hijriah. Telah hadir di tengah kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Agus Ahmad Saiful Arha yang insyaallah akan menyampaikan cawisan ba'da subuh dengan tema bab fikih hukum jabirah atau ashabul jabirah. Agar acara cawisan subuh kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita membuka cawisan ba'da subuh kita ini dengan membaca umul kitab, yaitu suratul Fatihah. Bisyaril Fatihah. Baiklah, kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Agus Ahmad Saiful Arha, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha ala nitul futuh al-munahus al-hajiz dawar hudabat an-nasuh. Ya Allah iqbal min al-jami' wa afu an jami' uslu sya'na jami' fi din wa dunya wal akhirah thumma ila arwah ibadallah salihin min al-anbiya wa mursalin wa alihi wa syuhada wa ulama al-amilin wa masyayikhina fi din wa tahadu tariqa ina makan al-masyariq al-adiyya al-magharibiha bariha wa biraha khususan أولياء تسعة الذين نشروا في جاوة وإلى رعال علام العرب إلى الحبيب علوي بن أحمد بحسين الحبيب الإمام الحبيب أحمد بن أمين الكب سيدنا الشيخ عبد الله الزهري ملاقو كبرتان وسيدنا الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني والإمام تقي الدين الدمشقي والحبيب الإمام الحبيب أحمد بن حسن الحبشي والترمذي العارف الله والداعي الله الشيخ كهجي مسجوس عبد الحميد بن مسجوس محمود الملاقو كيدة مراغن الله والإمام الكتب الحبيب صالح مسين الحميد والحبيب الإمام الكتب الحبيب أبو بكر بن محمد الزكاب الله والكتب الحبيب محمد بن أحمد محضار والحبيب الإمام الحبيب أحمد بن محمد محضار الشيخ عمر محضار والحبيب الإمام الحبيب محمد بن عيدروس الحبشي ثم إلى الإمام قطب الوجود الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي صاحب سبط الدرر والجدي الحبيب عمر بن زيد الحبشي الحبيب الإمام الحبيب علوي بن علي بن محمد بن حسين الحبشي ثم إلى وعرب بالله وداعي الله الحبيب أنيس بن علوي بن علي بن محمد بن حسين الحبشي ثم إلى والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي وإلى والحبيب أحمد بن علوي بن شهاب والحبيب الإمام القطب الحبيب محمد بن هادي أزقب إلى والحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب ثم إلى روح الإمام الحبر القطب الحبيب عبد القادر والحمد بن الفقيه ونجله الإمام الحفيظ مسند الكتب الحبيب عبد الله بن الحبيب عبد القادر والحمد الفقيه وإلى سيد المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه مقدم محمد بن عيد وعليه وصولهما وفروعهما وذوي الحقوق عليهم أجمعين إلا الإمام القطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطس ووالديه ومشايخه وتلاميذه والمنتسبين إليه والشيخ علي بن عبد الله بارس الحبيب الإمام الحبيب أحمد بن حسن العطس إلى صاحب راتب كل بن الشارع غدا بلا والعباد سيدنا الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعه وقطب الرباني سلطان أولياء أبو صالح سيدنا الشيخ عبد القادر بن موسى الجيلاني ووالديه ومشايخه وتلاميذه والمنتسبين إليه والآخذ منه وأهل سلسلته وطريقته إلى روح الإمام القطب محبوب الرحمن سيدنا الشيخ محمد عبد الكريم السماني المداني المهداني والترمذي العارف الله سيدنا الشيخ عبد الصمد الفليماني الصوفية الإمام أبو قاسم محمد جنيدي البغدادي والشيخ هؤلاء الشبندي وسيدنا الشيخ الحسن الشاذلي والترمذي أبو العباس المرسي وسيدنا الشيخ الإمام رملي سيدنا الشيخ أحمد البداوي وسيدنا الشيخ أحمد الرفيعي وسيدنا الشيخ بالمواهب الرباني عبد الوهاب الشعراني وسيدنا الشيخ علي خلوص وسيدنا الشيخ أبي يزيد البسطامي الطيب بن عيسى وسيدنا الشيخ أبي مديان وابن العربي وسيدنا الشيخ أبي طالب المكي صحابي الكتل الكرب وسيدنا الشيخ إبراهيم الدسوقي وسيدنا الشيخ أحمد بن عطل السكندري صاحب الحكم والحجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي الطوسي والإمام أبو منصور الماتريدي والإمام أبو الحسن العشري والأئمة الرشيدين من المذاهب الأربعة إمامنا محمد بن إدريس الشافعي والإمام مالك والإمام حنفي والإمام حنبلي والخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعلى بقية الصحابة أجمعين من المهاجرين والأنصار ثم إلى حضرة نبينا بلية ملكا كنيته أبو العباس لقبه خرير عليه السلام وأخيه نبينا إلياس بن بشير عليه السلام ثم إلى حضرة الرقبة ونجابة ونقبة والأبدال وطال غزمان وسوسان الحبر قطول عسر ودهر
الحبيب عبد القادر بن محمد السقاف إلى رؤوس سلطان العلم والعلماء الحبيب سالم بن عبد الله الشاتري وإلى رؤوس سلطان القلوب الداعي إلى الله سيد الشريف الحبيب منذر بن فؤاد المساوي إلى روح عالم علام أبويا السيد محمد بن علي المالكي الحسن إلى رؤوس سيد الشيخ نواوي البنتني وإلى رؤوس سيد الشيخ كي حجي مخالف بن عبد الله بنكالان إلى رؤوس الكتب العلم إلى الشيخ حجي محمد زين بن عبد الغني الملقى عباس كمبل ثم إلى روح العالم علم سيدنا الشيخ سالم بن عبد الله بن سعد بن سمير حضر من الشافعي ثم إلى أرواح أموات هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح داعي إلى الله سيد الوالد سيد الرحمن بن عبد الله بشي وسيد الوالد سيد يونس البنتني الله عرف بالله الشيخ إبراهيم الفندا والشيخ كيجي محمد أمين الزاري وسيد الشيخ كيجي ملك تجرين سيد الشيخ أبو دورين وسيد الشيخ كيجي أخير وسيد الشيخ كيجي دلمان سيدنا الشيخ سيد الوالد سيد أبو خير إمران سيدنا الشيخ عبد الله كمس رندو ثم إلى روح المربي الروح داعي إلى الله سيد الوالد الشيخ كيجي علي مرتجي وأخيه كيجي أحمد مرتيب ثم إلى حضرة سماة أستاذ الحبيب عبد القادر بن حبيب عبد الله بن حبيب عبد القادر بن محمد بن فقي وأخيه الحبيب عبد الرحمن بن حبيب عبد الله بن حبيب عبد القادر بن محمد بن فقي وأخيه الحبيب محمد بن حبيب عبد الله بن حبيب عبد القادر بن محمد بن فقي وإلى حضرة الداعي إلى الله أبويا يحيى زين المعارف ونخص خصوصا إلى حضرة الداعي إلى الله وهدوء القلوب ويريق القلوب وعطي السلام سيد الوالد أستاذي كي حجي محمد نور الدين منصور رحمه الله ووالديه ومشايخه وتلاميذه والمنتسبين إليه أن الله وعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويلهقنا بهم في خير وفي وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أحييكم بالسلام العطير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار طريق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. علي عظيم يا عفو وعالم عليم فعلمني العلوم بما حوت. اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وآله كمال نهاية لكمالك وعدد كمال. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat Allah mauna ya Allah kita masih diberikan Allah nikmat panjang umur. Alhamdulillah sehat walafiat baik zahir maupun batin. Mudah-mudahan dengan nikmat panjang umur ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk selalu meningkatkan keimanan kita, tagarrub kita, keyakinan kita, kecintaan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tetap terus istiqamah melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan di tempat yang baik, perkumpulan yang baik, acara yang baik, kita bermohon kepada Allah, bermunajah dan berdoa kepada Allah agar kiranya seluruh amalia-amalia yang kita lakukan selama ini, yang kita lakukan semata-mata karena Allah, solat kita, puasa kita, sedekah kita, zikir kita, semua bentuk kebaikan-kebaikan yang kita lakukan semata-mata lillahi ta'ala, benar-benar niatnya karena Allah. Mudah-mudahan inilah yang kelak akan menjadi penyebab kita masuk ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Salam salawat tercurah tertuju pada junjungan kita Sayyidul Azam Sayyidul Kaunain wa Asyrafil Dzagalain wa Imamil Haramain wa Sahibil Hijratain, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pejuangnya, para pecintanya, para perindunya serta umatnya sampai dengan yaumil qiyamah. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, yang kami muliakan, para perindu ridha Allah Subhanahu wa taala, para pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, para asatidzah, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Mudah-mudahan duduknya kita pada pagi hari ini, hadirnya kita, berkumpulnya kita pada hari ini
akan tetap mendapatkan sakinah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan orang-orang yang sering duduk di majlis ilmu itu dia akan tetap mendapatkan sakinah. Orang-orang yang duduk di majlis ilmu itu akan tenang. Tak katik orang duduk di majlis ilmu tu gabak-gubuk. Tak katik tenang, ada walaupun banyak utang banyak, pikiran pening. Tapi kalau lah di majlis ilmu santai, adem, tak berkelakar utang. Ini kelebihan. Lalu yang kedua, kata Rasulullah, orang-orang yang duduk dan hadir di majlis ilmu itu akan mendapatkan rahmah. Rahmah itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah akan berikan keberkahan dan kita bermohon kepada Allah khususnya mudah-mudahan kita, keluarga kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ayyuhal muslimun yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pagi hari ini saya mendapatkan amanah untuk memberikan mutiara subuh tausiah pada jamaah sekalian yang mungkin pada pagi hari ini agak beda-beda dikit lah. Satu, aku tak baca bahasa Indonesia, jadi tidak ngerti dengar ke baik. Masuk Palembang wela, kaget meletot, habis meletot kaget terseliu nak kosok ulok. Alhamdulillah kita pagi ini sedikit membuka bab lama. Jadi kadang-kadang kita ni belajarlah tinggi-tinggi, ilmu lama lupa. Banyakan belajar tinggi-tinggi, kadang banyak nyengih tak kuan. Balik ilmu lama, kita balik ke pelajaran fikih. Kalau ilmu fikih sih di sini banyak. Habib Ahmad bin Alwi Al-Kab juga muka fikih, ana dengar Habib Alwi Isa juga muka fikih, masya-Allah. Ana ingat omongan Habib Ahmad bin Alwi Al-Kab itu, kata beliau ngajar fikih ni berat. Ngajar fikih ni berat, belajar fikih juga berat. Ngajar fikih ni nak kuat, banyak musuh. Kerana tak sepaham. Padahal fikih itu khilafi, ya fadhal, silahkan nak berpendapat masing-masing. Cuman harus ada pegangan dong. Jangan berpegang berfatwa berkhilafiyah cuman ujinya atau aku pernah dengar, tak maju yang macam itu. Harus berpegang. Kalau uji kita batal, uji dia tidak, silahkan. Tapi dari madhab mana, belajar sama siapa, kalau memang ada tuntunan ini silahkan, tak ada salah. Namanya khilafiyah. Di dalam fikih itu khilafiyah, boleh silakan berpendapat, tapi harus ada pegangan. Jangan basing-basing. Karena bicara masalah hukum tidak bisa dijawab dengan opini kepintaran ngomong, tak bisa. Ketika hukum ya hukum, haram ya haram, halal ya halal, batal ya batal, sah ya sah. Tidak baca, tak bisa. Jadi kita balik sedikit. Anak kemarin dipinta judul, kata Amin Junaid, apa dia judulnya Ustaz? Yalah bab ringan-ringan deh. Kita buka mudzakarah, mutalaah, murajaah, bab tentang hukum jabirah, ashabul jabair. Mungkin antum-antum di sini kan sudah ngerti lah, paham jabirah itu apa. Ini kan cuma ngulang. Namanya ngulang ini kan ngingetkan baik. Kalau takut ada yang lupa. Fatul ilm nisyan, bahaya ilmu itu lupa. Maka dengan adanya majlis taklim ini kan baca ingat lagi. Yang ingat, yang sudah tahu tambah ingat, yang tidak tahu jadi tahu, yang lupa jadi ingat lagi. Hadirin, di dalam ibadah salat itu pasti kita butuh yang namanya wudu. Sebab tak kemungkin wong salat tidak pakai wudu. Jangankan salat hadirin, kencing tak bercewok lagi kena siksa di kubur. Innahu sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrin. Suatu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berjalan di atas dua kuburan. Innahumma yu'adzabani, kata Rasulullah. Innahumma yu'adzabani, dua kuburan ini diazab oleh Allah. Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma ahaduma fakana yamshi bin namimah. Yang siko ini diazab kena galak nyito, galak ngadu domba, namimah. Hobi rewel, butuh-butuh. Yang ini ngomong ini, akhirnya wong gocoan, akhirnya wong jenggutan. Wa amal akhar fakana la yastanzihu min baulihi, muttafaq alaih. Dan yang siko ini kata Rasulullah disiksa kena dak galak bercewok. Kencing dak galak bercewok, kencing cangcang, selo batang sekendaknya we tegak. Waduh wong apa tidak.
Dia kalau bercewek, kencing tak bercewek lagi disiksa je kubur. Apalagi semayang tak pakai wudu. Nah ini. Tapi di antara wudu ini kita pun harus paham. Wudu itu bukan sekedar wudu. Maaf hadirin. Maaf. Ibadah tanpa didasari ilmu itu sama bae pecah wong nyari kayu bakar masuk jerutan di malam hari. Tidak ngawak center. Belau. Tahu belau? Ya ada jamaah anak pas ditanya belau tak tahu, Pak. Ustaz apa dia belau noh? Umuran 60 tak tahu di belau ini mana, Mbah? Wong bingin itu Jadi masuk ke hutan nyari kayu bakar tidak ngawak belau, nganai bae. No, dia anak-anak dia antem bae. Yang penting dia dapat ranting untuk kayu bakar. Dia tak sadar ketika keluar ada cacat lah atau cucuk paku, dilantak oleh beling, digasak oleh semen. Tak tahu cacat, tahu luka. Nah, ibadah kalau tak pakai ilmu macam itulah. Wong takbir melok takbir, wong salam melok salam. Selesai. Udah mah itu lemak nian. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Masuk surga lah itu apa? Walau lemaknya. Harus pakai ilmu ibadah itu. Harus pakai dari hal terkecil sampai dengan yang terbesar, seluruhnya harus ada ilmunya. Maka di dalam berwuduk pun kita harus memahami hal terkecil di bidang fikih. Walaupun masih ada segelintir orang yang ngomong ke alah sudahlah belajar fikih itu pelajaran budak SD katanya. Itu anak sering dengar itu. Belajar fikih itu belajar budak SD. Fikih itu furuknya banyak, cabangnya banyak. Tidak cuma wuduk sholat selesailah itu, banyak. Terutama di bidang-bidang ibadah tuh banyak hadirin. Wudu, kita harus paham syarat wudu dulu. Kalau tak paham syarat wudu, tak sah wudu gitu. Wudu itu harus ada syarat. Syurutul wudu asyrah dalam kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair Al-Khadrami Syafi'i. Itu di dalam kitab Safinatun Najah itu dikatakan ada 10. Kita tidak mungkin ngupas 10 ini dah. Tapi di antara 10 syarat wudu ini, nah wudu harus ada syarat. Yang namanya syarat itu harus dihadirkan. Kalau tidak dihadirkan di dalam ibadah, tidak sah. Maka itu aqimus shalah, Allah perintahkan mendirikan salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Tapi ngapo juga banyak orang salat masih gawe lama, masih begawe. Selesai salat igi dengki dengan uang masih tetap. Habis mayang ngitok uang masih tetap. Ngapa? Mungkin ada yang tak cukup syaratnya itu. Mungkin ada yang tak cukup. Maka itu kita butuh belajar. Belajar ini tak kata stop. Yang bisa nyetop punya mati itulah. Terkubur juga tanah. Selesai. Malagi nyawa masih mengas bawa ke pucuk. Maka talabul ilmi itu tetap faridah. Tetap hukumnya wajib, tetap kita wajib di dalam menuntut ilmu. Nah, jadi syarat wudu 1 Islam, 2 tamyiz, 3 wan naqa' anil haid wan nifas. Harus bebas dari haid dan nifas. Yang keempat wa amma yamna'ul wusul al ma' ila al bashari. Nah, ini yang keempat ini yang bakal kita kupas. Jadi syarat wudu itu tidak boleh ada di anggota wudu itu yang ada menghalangi datangnya air di kulit. Mungkinlah paham, mungkinlah ngerti. Cuman kadang-kadang kita nih galak lupa. Jadi di dalam syarat wudu hadirin itu tidak boleh ada yang menghalangi apa baik. Yang menghalangi lajunya banyu ke kulit kita itu tidak boleh. Nah, di antara banyak yang menghalangi bab ini banyak hadirin kalau dikupas. Nah, sekarang yang termasuk dalam bab ini adalah jabirah. Ashabul jabair, jabirahnya ada. Maaf, bab tato pun ada. Bab tato. Jadi hadirin, tato itu banyak yang berpendapat, oh tak sah main bertato tuh, tak sah. Ya sengaja ulama memang hukum tato tetap haram. Tapi kalau balik ke fikih itu ada 5 syarat. Tato tidak wajib dibuang. Kalau masuk 5 syarat ini. Tapi kita tidak ada mahas tato kaget. Tapi dia termasuk dalam hal yang menghalangi
banyu lajunya di kulit. Nah, yang bakal kita kupas adalah sedikit banyaknya mazhab Jabiro. Jabiro ini hadirin adalah bab perban kalau bahasa kita nih. Bab perban, gib. Yang ngegib, yang ada perbannya, yang ada handy plusnya. Nah, ini kalau kita berwudu, sekarang kita ini mazhab Imam Syafi'i ya. Jadi sekali lagi fikih ini khilafiyah. Yang paham dengan mazhab lain itu tidak boleh. Kita hidup ini hadirin, maaf. Kadang-kadang uang nih banyak pacak nyala gitu lah. Pacak protes tu lah. Kalau protes nomor 1, giliran taklim tak galak. Diajak taklim tak galak. Protes nomor 1. Giliran diajak belajar tak galak. Oh, memang bengak ni kan. Kalau soal protes nomor 1. Padahal khilafiyah fikih ni. Yang punya pendapat silahkan. Nah, tapi di mazhab Imam Syafi'i, ana pengen kupas di mazhab Imam Syafi'i itu hukum Jabiro ini berat hadirin kita. Tapi kita wajib tahu, wajib paham. Jadi kalau ditanya tahu. Walaupun ada mazhab lain yang meringankan. Bagaimana kalau seandainya di anggota tubuh kita yang wudu ini ada terbungkus perban? Jadi semayang itu tidak basing-basing. Ini kadang-kadang semayang jempol itu tutup, sah apa tidak? Kalau dia tidak tahu hukumnya sebenarnya tidak sah wudunya. Menurut mazhab Imam, sekali lagi menurut mazhab Imam Syafi'i. Kita tidak cerita mazhab lain dulu. Jadi kalau menurut mazhab Imam Syafi'i tidak sah ini. Harus ada cara. Caranya apa? Itu tadi bab Jabiro. Jabiro itu terbagi 3. Hadirin, Jabiro terbagi 3. 1, Jabiro di anggota tayamum. 2, Jabiro di anggota wudu. 3, Jabiro di anggota di luar anggota wudu. 3. Jam berapa ini? Nak jam 6 ini. Pas fikih ini tak baca sekali hadirin. Tak baca sekali, harus bersambung. Ay ngomong Ustaz, kamu tuh minta undang lagi. Tak baca selesai sekali. Ana muka kitab Safinatun Najah 4 tahun. Belum selesai sampai sekarang. 4 tahun. 4 tahun di Majelis Darus Sakinah itu 4 tahun. Di Majelis Muslimin itu 4 tahun. Itu Safinatun Najah. Seminggu sekali. Lagi tak kelar-kelar. Saking banyak cabang ilmu fikih itu. Ini 30 menit cuman mana ngelagenya. Itu setidaknya tahu baik. Tahu baik. Yang pertama, Jabiro di anggota tayamum. Anggota tayamum ada berapa? Dengan anak ini taklimnya santai baik, tak usah tegang-tegang. Nah, anak tak galak taklim tegang-tegang, santai gila. Anggota tayamum ada? Ada 2. Taklim terlemak kalau berkelapa, tidak ngantuk. Anak ngoceh be, antum-antum ngumpul gila. Kalau ini kan lemak no, biji mata melek kalau. Diajak kelakar. Anggota tayamum ada 2. Rai sama muka. Muka sama tangan. Rai sama muka. Selawi 25 itu. Rai sama muka itu selawi 25. Muka sama tangan. Ini bab yang bakal kita kupas sedikit. Hadirin sekalian, Jabiro itu bab perban, maksudnya yang menutupi. Jadi kalau kita ada di anggota tayamum, anggota muka sama tangan yang ada perbanyo, ini mazhab Imam Syafi'i, mutlak solatnya qadha. Mutlak solatnya qadha. Ini kalau ngajar fikih itu harus ini memang. Mutlak solatnya qadha. Kenapa? Nah, kita jelaskan. Anggota tayamum ini kan kalau dia tertempel, misal hidungnya ini nah ada luka. Apalagi budak-budak minari kan mudah tampak tempe di sini. Tempeknya di plas di sini. Atau dinjuknya apa lagi? Ya, maaf yang ngelak tua apa operasi apa Pak? Ya operasi mata, katarak. Apa kena berhenti semayang? Ngapa nak mayang gay? Oh kata urusan kau biji mata ni mana nak wuduk? Oh tak ada yang operasi nak berhenti semayang.
Sholat itu tak katik berhenti selain mati. Itu pun mati lagi minta semayang ke pula. Malah Jokobo selesai. Jadi ini kita contoh ke yang katarak. Nah, ini kan anggota tayamum. Sekarang kita sholat, dia tetap ngembek sebentar. Di dalam rukun wudu, fardhu wudu itu ada yang namanya tertib. Nomor 6. Nomor 6 itu ada tertib. Mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Hanafi cuma 4. Mazhab Imam Syafi'i 6. Itu tertib. Tertib itu maksudnya tidak boleh pindah ke anggota lain kalau belum sempurna. Jadi kita tidak boleh pindah ke tangan kalau muka belum sempurna. Sekarang muka ini tertutup, kita ambil wudu. Yang tidak tutup, kita itu ke pakai tangan deh. Sempurna loh. Sempurna loh wudu itu. Kita wudu sempurna loh. Belum, berarti tidak boleh pindah ke tangan. Sempurnakan dulu ini muka kita tuh. Jadi cak mana kan? Selesai kita wudu yang tidak tertutup, maka harus tayamum. Bukan tayamum di biji mato ini ngebek debu. Tayamum sempurna. Tayamum sempurna. Selesai, sempurna loh. Selesai, karena sudah ditayamumi, baru pindah ke tangan. Ternyata tangannya tertutup pula di sini. Tertutup pula handiplas, perban. Masuklah tangan. Sempurna loh? Belum. Jadi harus tayamum lagi. Wah, susah nih, tenang mangkonya, hati-hati berjalan. Ini mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i memang sarah, man ngomong lemah hadirin. Cana ngomong lemah, amalah tekan nonian bingung juga. Tangan maka anak kalau tahu tatu. Ada yang tak tahu pula tatu tuh. Luka, kalau nggak tahu tatu tuh luka. Anak kalau tatu sebesar apapun anak tak tutup. Kena tahu. Engkau ini habis wudu nak tayamum pula. Nah, jadi tayamum sudah selesai yang tidak tertutup. Nah, yang entik ini bukan berarti nak nunjuk tayamum pecah kita mopo gitu. No. Ada tayamum sempurna. Rai ke tangan lagi. Sempurna. Baru kepala, baru kaki. Tapi hadirin, kalau anggota tayamum ini muka sama tangan ini tertutup, ada jabirohnya, ada perbannya, maka sholatnya mutlak diqadha. Mazhab Imam Syafi'i mutlak diqadha, diulang. Kaget kalau sehat sedang baik sakit sebulan, jago tua manjo sama cocong. Bila cung ya ini sakit. Ingat sebulan qadha semayang nih. Ini mazhab Imam Syafi'i. Nah, ini hadirin jabirah kalau di anggota maka hati-hati kita sholat. Kalau memang ada waya luka dikit tidak usah lah nak dihendiplasi. Buka waya dikit. Nah, ini. Lalu yang kedua itu di anggota wudu. Sebenarnya muka tangan itu anggota wudu juga. Tapi di sini untuk bab jabirah muka dengan tangan itu diambil alih oleh anggota tayamum. Karena tayamum tak gatik ngelap pakai debu. Tidak kali pula mesti ke kaki pakai debu, gatik. Nah, yang kedua bagaimana kalau jabirah itu terletak di anggota wudu. Jadi muka sudah, tangan sudah, berarti sisanya tinggal 2. Apa dia itu? Kepala sama kaki. Nah, sama. Ausnya, minum dulu. Kalau puasa dah cak minum ini.
Mungkin ada yang tahu sama anak nih, ada yang tak tahu. Cara kiai baru ini nih. Hah? Kiai lama banyak fikir kan? Ustadi Kiai Haji Muhammad Nurdin Mansur. Ustadi. Dan anak selalu melok beliau. Dari tahun 90 anak melok Ustaz Nurdin sampai sekarang. Katik guru lain, sikok itulah guru lain. Ada guru sikok lagi karena dapat izin dari beliau juga. Anak disuruh beliau untuk belajar sama Buya Yahya Cirebon. Anak disuruh inti taklim lagi di bidang fikih, belajar sama Buya Yahya. Naam insyaallah. Akhirnya anak ketemu sama Buya Yahya dan anak minta ijazah sama beliau. Alhamdulillah. Anak dapat ilmu ini dari Ustaz Nurdin dan dari Buya Yahya. Maka anak sampai kepada jamaah sekalian. Bukannya anak dapat ilmu ini macam di buku. Kata Syekh, ya Allah, yang di Bangkalan lupa anak. Mbah Khalil bin Abdul Latif di Bangkalan itu sering kita ke sana ziarah. Kata Mbah Khalil, sebelum beliau meninggal beberapa tahun akhir zaman kage, kata Mbah Khalil, banyak telur yang bekokok, banyak telur yang beketok, tok. Tidak nyantren tapi punya pesantren, tidak taklim, tidak ngaji tapi jadi dai. Mbah Khalil sekian puluh tahun sudah ngomong akhir zaman dan benar, sudah banyak telur yang sudah beketok, belum jadi ayam sudah banyak bunyi tok. Salah satu akhwat kita di YouTube berani muka hukum belajar tidak. Anak marah, anak oleh tak terti di YouTube. Dah usah nak terti, anak nak buka YouTube juga. Ngajar ke ngambil wuduk kanan kiri. Dia fikir olahraga kan lu. Masa mana ngomong ke kanan kiri tu. Ya Allah, inilah telok yang sudah ketok, tidak nyantren, punya pesantren, orang ngaji tapi jadi dai akhir zaman banyak ini sudah. Jadi yang kedua, jabirah di anggota wudu. Habis ini selesai lah siang ya. Jabirah di anggota wudu itu hadirin beda dengan anggota tayamum. Kalau jabirah di anggota wudu kaki kita luka, tapi kalau ngebalutlah kaki itu ketika kita ada wudu, kita balut, lalu ngebalutnya sekedarnya baik, yang ada di luka itu baik, maka sholatnya tidak wajib qadha, tidak diqadha. Ini untuk anggota wudu kaki misalnya kan. Nah kalau ada luka dia ngebalut tapi sudah ada wudu, dia balut tapi sekedar di lukanya itu baik, maka sholatnya tidak diqadha. Tapi kalau dia ngebalut sebelum ada wudu, luka masih belum ada wudu, dia balut, qadha sholatnya, harus diqadha. Atau dia sudah wudu sempurna tapi ngebalutnya berlebihan, yang cacat cuma jempol kaki. Uji dokter, kalau kau banyak bergerak tambah besar luka ini, akhirnya sekaki itu yang digip, maka sholatnya harus diqadha. Nah, maka sengaja anak cepet-cepet, anak jarang muka fikir ngacang-ngacang udah macam ini. Masih banyak pengembangannya hadirin. Jadi ini sedikit jabirah di anggota wudu. Jadi kalau kaki kita luka, kalau memang nak ditutup, wudu lah dulu. Wudu tutuplah. Maka sholat yang kita lakukan tidak tapi nutupnya tuh jangan berlebihan, jangan lebay. Cukup tutup di mana areal yang luka be. Tutup. Nah, sholat kita tidak diqadha. Tapi kalau dia nutup sebelum ada wudu, kita masih tidak katik wudu, kita tutup itu luka, maka sholatnya harus diqadha. Ini mazhab Imam Syafi'i. Sebenarnya masih ada lagi sikok jabirah
di luar anggota wudu, dan bakal kita masukkan juga mazhab selain mazhab Imam Syafi'i untuk keringanan. Tapi kalau ana kupas ini lagi, otomatis waktunya akan bertambah lagi. Sekarang sudah jam 6. Jadilah jadi balik negeri ceramah tu ada hasil, ada perolehan. Oh, saya ini boleh peralahan buat Jabiro. Untunglah ada ustaz baru itu yang ngejuk ceramah. Jadi ingat dulu tu aku tu ingat, cuma lupa cara lah tu. Nah, ini ada ustaz baru ni, ingat lagi. Nah, jadi balik ni ada perolehan. Simpan, cekel dan dilaksanakan. Hati-hati. Kalau luka, qada di muka sama tangan. Hati-hati, mutlak di qada. Sebabnya kenapa? Ya karena wuduknya tidak sempurna. Ketika tayamum pun tayamumnya tidak sempurna. Insyaallah jika memang Allah perkenankan kita ketemu lagi, insyaallah ana sambung bab ini. Ana buka lagi cerita yang lain perihal tentang Jabirah ini, juga tentang masalah tato. Kita buka galau bagaimana cara banyu tu bisa masuk idaknya di bab tato itu. Karena anak kesian tengok sohib anak gara-gara badannya koran galau, tak semayang lagi dia. Payul badan lah tua ni, baliklah kepalangan katanya lo. Palangan lama dia macam ini, nak semayang juga lah tak sah lagi. Badan lah tatuan kalau uji siapa? Tidak, ada cara. Wong tato itu tidak selamanya tidak sah. Asal 5 syarat tadi cukup. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, umur panjang, Allah berkahi ilmu-ilmu kita, Allah ridhoi perjalanan hidup kita, dan mudah-mudahan Allah tetap masukkan kita dalam kelompok yang selalu mencintai Allah dan dicintai oleh Allah, mencintai Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada hadirin saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum jami'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbalah wa rizqan thayyiba wasi'a mubaraka jamila. Rabbana hablana hukma ya Allah, Rabbana hablana hukma wa alhiqna bisalihin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.